Caring for the environment is a duty we as citizens of this beautiful country must all uphold. The simplest thing you can do is put your rubbish in the bin. It's really that simple. Bulavinaka, I'm Dee, your host on Gold FM's The Rhyme. Join me every weekday afternoon from 3 p.m. to 7 p.m. on Gold FM, only the classic hits. And remember, if we save the earth, we save ourselves. Nisa Bulavinaka, se kwe ngona Vakaleleka ni nonda itukutuku e nambungi dindai. Wakandita ko Rear Admiral William no poto na komando ni mati valu e na nonda panua, ni rambulu binati ko irakeze na suti ni biti, era benga rabiti ko mai raki na ngaunongo. Ko salamuria na kena mai launga sa kurutaki, e bide na tikutiku e iraki, katoka bole kata na panua, era boga tikutiku kina. E ka komanda na poto, ni bei mama ni mati valu era sana lesu tel tiku mai, kina nonda panua, e na loma ni ruona bula mayongo, me paka ni sadapa na nonda benga rabi ambakindua. E na ngaunongo, ndona rawono sanga bulka walu ni wili ni mati valu, era benga rabi tiku e na buku ni takataka ni bei saututaki e iraki. Sa pagkasalata na minista ni tambara ni Titei, ni rato na kautale mai, na iboli mai beir na daw Titei, era sa ni wamuria na lawan ni kian na sabat tambui, e so na wani mate, wili kina na parkwat, me pagkataki e na nonda panua. E pitan no tiko na minista Dr. Mahendra Reddy, ke ire so na daw Titei na singe na noa, kapag matatata katu kina, na pagkatata e kautamay na bewe ni mate, ni Titei, era sa may watambui. Vesiko abu kitiko na moirani nonda panua already e na ngaunongo katingo mataliti ngamai na nonra kawai e so na dau titei tuno ready ni lebu na dau titei era marauta kana patatambu esa tauriba kiongo kawai sarba lebu na ministry ni mbula e na buguni tukutuku eso e bagarita kitiko membaleta na mati sureti tuko na minista ni mbula bunu e frame onge nembete ni se tauriba sartiko e se tauriba sarmai e ndona pandindi kena tina mbak sauti kase siang manda ni ndona i pandindina e tiko ena kena tumbu ne wili ni leone bunua e taubir na mati sureti ena nonda bunua oni saba salata kitel tunga na leone bunua monina kakua ni bangataka na wili eso e siang ni panditaki ia tomana tungana tambani mbula na bengarabi kena tambani World Health Organization ena kena waidori na bebagarara mataki membaleta na mateongo kinangito ronanda ungito ena timi ni ragabili abitu ni nanda panua era usama botiko ena ngaunongo mabotiko iso tambu wakakina o jertuai kama botiko nanduruna wanda itako beba ni rauni binagata kena loma ni bide na singa sa tokongwe matanda na ken roitu baki Hamilton Sevens ena boedore ne ka rua sangluka lima kene ka rua sangluka ni singa ni bulongo mai da bekir na Vakaleleka ni no ande tukutuku na kene kuri era na semana seseni na Radio Fiji 1 kena bula FM ni boeding binaka Taki errere baki. Waku iko tani mai no inga ngani biba matiri taki. Menta dobata kavoluta kamorusa. Bula, wayago apini sararade. Wayago malika batilagana. Nama kikira o ena mataka bau. Ni boy tiri kali minute me ono kina tini na bimataka. Moni tiki na bau rombuka. Bula FM namba 2 na sere. Na sese ni recho namba 2 eviti.